Rojava Mehmûrê. Ji bernameyek Dinya Rojava Mehmûrê dema xweş bi guhdarvanên hêja. Di vê xeleka bernameya xwe de em ê bi mêvanê xwe re qedexeya hevdîtinê û tecdîda gîrankirî li ser rêberap û bi berfirehî binirxînin. Mêvanên me ên vê bernemeyê ji endama meclisa îştar Cîhan Mijînî û mamoste Cemîl Hilalî li gel me em xêr hatin. Serçava, gelek spas. Belê evvel Cîhan em ji we dest pê bikin ev zêdê sê salan in tecdîda gîrankirî di şexsê rêberap û de li ser tevahî gelê nazêdixwast tê meşandin. Hûn vê tecdîda heyî çawa dinixin û armanca vê tecdîdê çi ye li gor we? دەستپێکی سڵاوی خۆش سەرۆکاتی و هەموو شەهیدارە ڕێتکین ڕاستە نزیکی 3 ساڵانە سەرۆکاتی بن تەرجیرێکی گیران دەنە yani eğer tu bikri dest nel cihani de nel dîrokê de ti zamana tiştî kosa nehatiye pêkanîn çünkü her insanek mafikiyê xwe heta cihekê heye yani ne mümkün e tu insanekê piştî 25 salan û di 3 sala jî bêxî tecrîtê de ev ne îşê insana ne îşê mirovahiyê ye mudkar wisa binasebike çünkü serokekê yê cîhanê ye yê dîrokê ye ti însanekê bi sax dünyayê qut bikî tu dünyayê de ti deman û ti zamanan jî edaletek hosa nehatiye dünyayê yani pêtirê xwe mod dikare bêje navnetewî mod dikare binirxînitin çünkü ev tecîrat tê dikirin û ev bêmafiya tê dikirin pêtirê xwe navnetewî de tê dikirin ji ber navnetewî bi dunyayekê de rolê xwe heye yani mafekê xwe heye tu dibêjî mafê mirovan mafê însanan rojê tu hezar cara vê gotinê tenî ziman ama însanekî wek serokatî wek rêbertî 25 sala girtiye ama 3 sala de jî tu tecrîtekî ji dunyayê qut bikî ev êdî tu niza çi navlê bikî yani êdî ji însanetî derketiye tu dikarî wisa pênase bikî çünkü ji însanetî tê derê xistin û heq û hiqûq jî dunyayê nemaye serokatî serokekê yê însanê bindest e mafê însanên bindestê daxwast ki tu dixwazitin ji bo însanê bindest vê tekoşînê da meşandin ev jî dunya hemû dibîne herkes vê teqîb dike dibîne însanekî zulm lê tê dikirin işkence lê tê dikirin mafê wî jî tê digirtin axa wî jî tê digirtin gotinê rêbertî û îdeolojiya serokatî vane esas digire tu pê xwe rêve dibe ji bo vê ji her însanekê de her mod dikare bêje li cîhanê tevahî gotinê serokatî hatiye bilavkirin serokatî ji bo mirovatî ji bo însanetî kar dike taybet ji bo jinê tekoşîna jinê dimeşandin heger însanekî bê mav bê welat be bê ax be jin 3 cara bê mav e û bê ziman e nikare rolekê bile izzetin ji bo wê hatiye perçiqandin ev jî tabii ki mod dikare bêjetin cîhana serdest mod dikare wisa nav bike jinê ji însanetî derê xistiye ji bo wê jî tevahî cîhan hem pê ve tê digirêdan însanekî însanetî digeritin li serokatî dibe xweyî û ama ji ber we qez yê zulmkar zêde ne wisa serdest bûye ji bo bercewendiyê xwe yê dewletî yê navnetewî yê xwe rêvebirin rê nadid ki ev însanan ji bo serokatî tekoşînekê bi heybet dimeşandin çünkü nê we qez kimyasal û teknolojiya xwe daye pêşê xistin hindekî têlitin yani mod tam tamamıyla nekevin nav tekoşînekê wiha sade ama bê derfetî û bê îmkanî û ne tang û ne topê me heyî û ne kimyasala me heyî ama dîsa jî li hemberî wî ji bo serokatî ji bo mafê xwe yê însanetî em dîsa tekoşînekê
دین مشاندن و ام دیسا جی حیات داوی امل هم بری بسکنی اگر ما فکر بده سروکاتی یا جریا کی بده سروکاتی ریا کی دت مروواهی دت انسانیتی اگر سروکاتی زندان دنه انسان بندست و گل کرد همو بندسته اگر تجی تکست سروکاتی تید کرن حمول سر گل کرده و گل انسان بندسته اج بویویجی نزا بلکه از شیروی منن نکارتن به سروکاتی را رونتو یانجی به هفدور نقاشه که بیت کرن به سروکاتی نکار مافکی بده چونکه نکار هم بری سروکاتی تشتی سروش واد خازه نکارن برس بدن و نکارن پیک بینن اجبوی ویجی نکارن به سروکاتی را رونن و نقاشه که بدن مشاندن تجی سر تجری تیتینه دما تجهیز سر تجری تید کرن تجهیز سر گلی کرجی تید کرن سر انسان به ماف تید کرن انسانی نکار دخواز حق خواه بکید سروی تید کرن افجی به قوت خواه به هیبت خواه شرکرن ده کمیا سال ده هیبت خواه وساد دیار کرن همو قوت خواه ده سر اشکنجا نل حقوقی نل انسانتی دت مشاندن اف به هم سروکاتی رضا یکم در جه خوا دیگره هم جی گلی کرد حال بندست و شر خال مافی خوا دیگره الو سروی دمشاندن به سالان جی گلی کرد گاوه کی پیش و ناویتیل هر چهار پارچه کردستانی و دنیای جی هر گاوه کی پیش داده چه هر گاوه جی که هیبت خود نشاندن مورد کاره واس روزن داوی در هلبیجارتنا ترکیه هاتی کرن وی وجه مود کاره بده گریدان مثلا به سالانه دوگم کرد خلاص کریه یدینی کاره گاوه که با وجه اما وی هلبیجارتنی ده گاوه که وسام ازن هات آویتن تای بردوان نکاری دی برسه بده دیسا دما تود بجی ایران بخنقاندن و جن پارا یعنی نخامتن و به işkence و به درنکتن را اما مجینا امینی را به هیبت ایران دید هیبت چوا دانشاندن اگر تو روجاوا دبیجی به شر خوا به سالانه به تانگ و تو بخواد چه سر به شر که ده نزدیک 17-18 طیاره خوا برسر اما دیسا جی نکاری کرد وی داره خلاص بکن نممکنه خلاص بکن اتابه کامل برخوا بده حیات داوی جی کرد برخوا ده و گاوک جی پاش من آویتیه بله گل اکسپاز که ما مست دوان روزن داوی ده جای دهان زانین کو سهیما قدخای هفدیتن ربرا پوهاتیه برین گل آرمانج سرکیابن قدخاین هفدیتنی چین الگروه بله امجی راستی سپاسیوا دکین کو اف درفت دوم ام هستی خوا پار و بکین یعنی به وسیله به دنگ رادیو یعنی ام سلاوی خوا جبه همه حوالی خواهی زندان این گرتین حبس زندانه کویرو دبن همو شرط مرجین هری زحمت ده بیمافیه ده işkence لیدان و همی سلاوی خوا جبه همه حوالی کو ایرو راستی جی ده تونیلون ده چپرون ده برانبری همو تکنیک و هی کو شر دکن نهیلن دجمن پیش دوره و به تکنیک و کو گریلاوی دوی آفراندی اموانا به روح و جان به دل صلاف دکین که حوالک لزندان هاتیا به اشکنجه هاتیا شهید خستن ده شخصی حوالی ده ام همه شهیدین خوین آزادی شهیدین خوین سرخوبان آزادی بریزداری به منتداری بیرتنین بجن خال برانبری وان تابینین یعنی جبوی پرسواجی راستی اف یعنی نه جوره که نه دو جوره بلکه دهان جورم وسو برانبری سروکی ما یعنی بیمافین هری مازن تین مشاندن یعنی دی جهانی ده دنیای ده یعنی امجین تو قانونی تیاسی آنده تشتک وسو نین کل برانبری گرتیون تشتکی وسو بیت مشاندن لما خوابن دولت قرکر دولت فاشیستی و کو امجین سرکشی و AKP و MHP دکه یعنی اف طایبت اف بجارانه یعنی هم امجین تجرید هم جزاین دیسیپلینی سر ریبرتی دادن مشاندن یعنی وقت چو ام زونین یعنی فکر فلسفه ریبرتی ایدئولوژی ریبرا پو کد روشالات نوین دادن مشاندن
yani مرد کوره بیشه آلترناتیف همو امجین بنگهن همه آلترناتیفین کتین آویتن وک امجین وک ایدئولوژی وک بنگه وک امجین وک نتو دموکراتیک یعنی جبر کو امزونین yani sistemu ku riberti dimeşondun sistemu emjin yo behav region kirni yo emjin çandaki yo emjin gelek nettev dikorin behav dure hamon cihidel ser hamon xoki dinava hamon sınırı da behav dure bijin deme xobin devletu Türk yani bicuruna vi emjin bi mafi ihlal dike yani em dibinin dünyayı da kes dengi xwanu ki yani herkes kerdi biloldu bi çoğu xwadı yani وقدامو مسألة بمسألة كرد مسألة بمسألة ريبرابو يعني herkes idi bedeng demeni yani ev bedengi de helik ku devlet Türk hinzidetir bir mafyon bir ki hinzidetir yani em bijin bu riberti tecdidin giron bide meşondun tecdidu giron ki ser riberapo em hemi jivet zonin devlet nu khoz mesela bir hevditten yonji em bijit novbero geli kurdi seri ki onda yani usun امجین آگهی جیب چی ببته آگهی جی ریبرا پو چی به اونجا آگهی ریبرا پو جیگلی کرد جی تفگر آزادی چی به اف اوشکرت دید گوتن یعنی نو خوزن اف پیشی گرتون اف امجین تجربه اف جزوین دیسیپلینی ریبرا بودی ماشونن همین مثلا اوه یعنی دخوزن بدن یعنی امرالی بدن بکن işte دخوزن امرالی یعنی همه آوای خو بدن و فکری سرکوتی امجین ev formülü kod doni em jodi em bijin ideoloji fikri felsefe ribera po nedj derve yani ev taybet yani devlet tekvit zona bindik yani bedengi yani dukhozet şahsi ribera po da hemi geli kurtobi ki bedeng beve yani mesela ave yani ev khojit zonin yani vakçu mesela damar ribera po ti girtin işte yani damar meserji ki vi laş belo beve yani ev vit aslında xopondun vi milidat işte ki wasu Çin'e bu elbette PKK tevger azadi hinz yani mürüft koru beje prostici be yani hayat canı xwa jodi be em bijin asto her jurda yani be teknik nü be gerilla ki serdem yani em bijin gerilla ki ku prostici taktik nü yani PKK xoş nü be yani em bijin biri xistin kirhim bihistir be yani mürüft koru osu beje yani devlet Türkiye nü koru be von tecrübe von cezun disiplini ve nukurbe tecrübün yani riberi geli kurt imralı bedeng bike. Gelek spas dikim haval cihawayt zanin mafi her girtiye ki mafi hevi he liyev yek taybet bu rebera bu ne pekanin hunuve ki çadın xinin mafi heviyete çote gelo çmo bu rebera bu ne pekanin maf. Heger mafik dünyayı da heban yani ji gotine ki ji bu insaneti heban de ji bu serokati ye zindana da yen hal berxwade de yen hal disa aynı wat tünela dal berxwade de mafik heban cihane de gelik şer hatin kirin yani despeka mrovahye hatta nha الحمو سردما دا شرحاتیه کرن همو دولت دا شرحاتیه کرن اما شهر کی وی شکلی نهاتیه کرن دنیا همونه چوال سر دولته کی یعنی سر آخه کی یعنی جه کی مافی خوال دنیای دنیای او نهاتیه کرن تمام دو دولت شهر دیکن سه دولت به هفدور شهر دیکن داویه یک سر دیکه و اما نها همو جهان و ترکیه و اللهم بری ما شهر دیکه اللهم بری گریلای ما شهر دیکه نه یل حبس زندان دل هم بری و شهر دیکه هم بری جواکه کی البر خود دل به امکان خوی چه بیشم امکان به امکانتیا خوار شهر یعنی شهر هم بری دنیای دیکه اما دنیا همول هم بری و راستایه tabii ki mod beje mafeki haya ama dünyada mafek ninen dönükari mafeki beje haya insana ki 3 sala nel malbata xwa nel civakira nel abuqat xwara hevditin çene ki demek ki maf dünyada ninen yanjib xwara nabine bu ve mafi xwara nabine le serokatira rünen yanjir tişteki bejen disayı hapsu zindana da ev neziki hem salakiye çalakiye ki ya bersibuni dene کیش دنیای ده انسانی که به بدن خوره کتی شر ده
برسی و تهنی برسی بونی را رویه اما هر کس پشت خدای کسی دنگی خوشی را ناکه اتودکاری بجی موافق دنیای ده هیا ایتابی که موافق دنیای ده نینن وش بوی بجی مونیزات چناف لوا بکه اما دامت تی راستیه جی دامت تاخوی موافقی هیا موافق مروفا هیا ناف نتوی ده انسان به حقوق را مجول دبن هیا امتن کاری بجی حقوقك هیا دنیای ده دامت واتشتا تینی زمان دیمکی اگر ریاکش سروکاتی را وکن یعنی هفدیتنه که چی بکن تشت دنیا دخوازه لسر جغرافیا کردستان دخوازه تشت خواه بیگ بینه دیمکیش دیز درد کهون نکاره ایدی بکن تابع اوجی همو مودکاره بیجه چه تجارت دخواه یا ترکیه را یعنی یا به دولتین وملمه باکوری کردستانی را نکارن تری بید گرتن سروکاتین هاجد دهای گرتن یعنی نکات تجارت خواه راحت بکه اگر کرد هبه سروکاتی هیل دنیای و گریلای مهبه او نکات تجارت خواه راحتی سر آخا کردستانی بدن مشاندن ترکیه جیوه دزانه ایران جیوه دزانه روجاوه کردستانی جیوه دزانه عراق جی دزانه مثلا داگیر کرانا باشور کردستانی نمونه کی برچه اینا دن ترکیه خستن آخا کردستانی ده اما کسی که دنگی خواجره نکرن دیسال یه لهمبری وید ساکنه گلی کرده گلی مافی خواد خاصه اوه جبوی بیج نکارن موافقی بدن یا جی نکار بسروکاتی را هفدیتنه که چی بکن جبر برجواندی خوی دولت ناونتوی او جه همو آخا کردستانی و به پترولاوی و آواوی و دارستانی و گریدایه بله سپاس کم مامسا جمیل هری دوی سپیتیج راگهاند کو وان گرتیگین لباکور کردستان و ترکیه زیارت کرنه لی راپورن خوین لی ایمرالی اشکره نکرن گلب نزیکاتیا سپیتی چیز دی ifade کن هر ها سپیتی پیوسته چه بکت اونها چه دیگه یعنی به راستی جدا مروف وای کاول جهانی گویی دام مروف دنیای تماشا دیکل جهانی تماشا دیکه یعنی دام بس مافی مروفن تیکرین دامو بیشن işte yani em bijin qaşı benovi mafî mirovan hinek tişt di cihanê de din meşûnin yani erê rosta mafî mirova hene kesên ku bi hiqûqê re mijîl dibin hene feqat ev ji bo gelê Kurd yani ji bo em bijin serokotî û gelê Kurd gerçekten ev tiştine nînin yani rostî demo mesela dibe rêbertî mesela dibe gelê Kurd mesela dibe mesela pirzgirêk Kurd codî mesela dibe qirkirîn Kurdistanê de tên meşûndin yani em bijin qirkirînên berenihojî in yani kuştinin faili meşhur cinayetlerin kirin yani gerek katli amin Kürdistan'da ten meşhurdan yani konu mesela dünya servun şuna kat yani çoğu xwed digirin goy xwed digirin yani o kaç küt işte çene bir damo civarında em bijin bu yareke çede bet taqinek çede bet ve yani denk dedi dünya herkes bir şermezordaki herkes bir nizanım de bijin vay çim olsun kirin fakat eğer mesela de bir mesele gerek Kürdü mesela de bir mesele riberti yani bir rosteji dünyada بمافی هری مازن لریبری گلی کرد دکن و گلی کردستان دکن یعنی سپیتی مرفت کوری بچه سپیتی دریه یعنی مرفت کوری وسط بچه یعنی دریتیو خود دم نشاندن یعنی برانبری گلی کرد راستیش درو دکی یعنی سپیتی erki kudiki ve sermeli bir peknön yani مرفت کوری بچه yani çون çede be si qasi si solona yani insan ki girti mafi gerduni mafi ki ve xwazı he yani bu malbatı xarab boğ ve bu parizleri xarab boğ ve yani em bijin evcibak hemik girti yani her mafi bütçe gereket bu ribertici ev mafana fakat em meyzedekin yani oli spidi de te erkü berpsiyortin xwa yani peknoni ev ne tane zindoni imralid hemi zindoni Kürdistan'ı binere havale kime eve bir salat zindoni de katil kiren levani boşa yani spidi de bize az çime hemiz yani roperi xwed derbarê zindonên devlet û Tirk de dibe yani konî mesela ev bêmafiyê li zindonên devlet û Tirk de li girtiyên me tê kirin wekî roper rostî aşkere dike direw dike yani rostî jî yani tiştek ku spîtî dibêjin ne roz dibêje
یعنی ارکو بر پسیورتین خال برانبری گرتین گلی کرد و با تایبت برانبری ریبرا پو بکنونی یعنی دوی گلی کرد وی کی بوش بزنه بلو گلی کرد یعنی نه کورن گلی کرد وی کی تیر بکن یعنی گلی کرد بلو وی داری دخواه نخو پین راستیش بلو نین لیستو کو هنگ تشتو هنگ پیواجه نرم کرد نیازی هنگ تشتین جدا هن افتشتونن یعنی گلی کرد حتی بخواه برخوادون خو تکوشین و کتی مشوندن یعنی فیزیکی ریبرا پام آزادی ریبرا پام میسوگر نکین یعنی ام بندو بریور سپیتول بندو دنیای بمینی کویج بوی ما تشتکی بکیش بوی سرکوتی ما تشتکی بکن والله هب تشتونه نوکین یعنی ام نل بندو من تشتونه بین راستیجی یعنی ام her kurdakil kud biblo bibe ki der dünyayı da biblo bibe gerekli beraber ve nezikoti spiti helvas tuha nişan bik yani em ve helvas tu nezikoti spitiji em şermezordik yani gereke ba aşkireyi rapor خو aşkireyi çi mu parvene ki mesela çi yani mesela diyor yani guri xostaku juri devletu Türk demiş yani eğer mesela bize az spitim az مافی همی گرتیو د پوریزم یعنی از یعنی برانبر همی بی مافیون یعنی ام هول دین یعنی ام جین باشتر بکین لی فقط اف خویونو بی یعنی اف ریوون ده نه دیور یعنی تا راپور خود تا اوشکه که چمو ایمرالی تا اوشکه نوکی یعنی اوجی گرتیه که اوجی زندانیه که فقط مافی و نینین یعنی بله گلک سپاس دکم هوا جهان هر چه پارچن کردستان و دروی ولات جو آزادی فیزیکی بسادان چالاکی تین داخستن هر وها چالاکین دمدری جهانه بوی و گریدل مخمر جیف زیده نه حیوانن چالاکی که نوبتی تیمشاندن گلو هم وان چالاکین هی چادن خنی گرینگی وان چالاکیان جو شکاندن و تجدیدی چیه؟ راست نزدیک همین چو سالکی هر چهار پارچه کردستانیش دروی ولات جبوی سرکاتی چالکی هاتنه دست بکرن مود کاره بیجاب چالکی سرکفتینه یعنی چی خواهد گیرن دما تو بیجی چالکی تابی که جبوی سرکاتی جبوی گرتیا جبوی زندانیا جبوی انسان نهال برخواد دادن اف چالکی جبوی ما پیویس بو و سورجا هم تیده در باز دبین ama yeterli ninen yani terker ninen ne terkere ecber وقص إخانته وقص منزا çağ bejtin وقص زيادة بويا نتركره yani ve süreci de ne terkere rasta çalaki hene ama çalaki me ne terkeren mod kare beje gere siqat em va çalaki bedin dest bekirin çünkü naha tükes ninen em xwe gere mafê xwe be Parîsîn yan tu pişta xwe bidî Avropa yan tu pişta xwe bidî cihek dîtir te hindek bên alîkariya te bike na çünkü me rûyê wan me di rûtiya wan dît di rûtiyê xwe hemû aşkere dikin di rûtiyê wan derdikeve ser axeyê dî kestik nînin ji bo wê jî divê em xwe em bi xwe çalekê xwe hem zêde bikin hem çalekê xwe berfireh bikin hem berxwedana xwe zêdetir bikin li hemberî vê dijminê hov eger em we nekin kesek destekî nadime niha çavê her kesîl me ye eger em gavekî tavêjin herkes dibêje li pişta te me eger em gavekî neavêjin dinya hemû bêdeng e eger tu bêjî spîtî nînin heva jî dadiyar kirin çû imya rûnişt ama ne çû gel serokatî ne rûnişt pêre hevdîtin çi nekin nekarî çünkü li serî wî eydî tê dikirin zext tên kirin nikare biçe gel serokatê rûne yan jî gel însanê me yên biniha li ber xwe didin ama nikar gel wa rûnin bêjem ji bo Kurda tiştekî bikin Kurdistan kirine çar parça û her parçekî jî zilmkarê ye herî mezinin gelê Kurd ji dîroka heta niha tê parçekirin û hatiye parçekirin ji bo wê jî niha kes destekî nadime em dîsa gere bi xwe bi heybeta xwe bi quwetê xwe bi girêdanê xwe eger em nekin kesek ji bo me nake û kesek destek jî nadime eger me kir her kesê destekê bidime ji bo wê jî divê em bi xwe va çalakiya mezin bikin
چالاکی ما بهتره خواه دکارم بانی دایی کا بکم چونکی اولاد وان الزندان ده زاروکی وان لچیا نهال شکفتا دنن تونلا دنن گر ام شو روش در وبیم اگر ام و نکین کسک دستک نادمه و امی تنجی ببین چونکه امن هاب تنبونه را روی برینه ام شرکی تنبوره را دکین ایده اف شر بویا شری چاته گفتن شری ما ایده نگ زملی گیری لاتنی گلی شورشگری دوی ام بدیم پیش ایده شر کتی سرملی جواکی ام جوا گره گاوه که مازم باویجین راست گیری لا شری خواهد که اللهم بری همو شر تا شر دیگه اما تشتی امجی بکین هنه یه ام نهال برخوا بدین اللهم بری ویش دجمنه هوف گره ام گاوه که مازم باویجین و پیش گریلای خواه بکی یه زندان نهال زندان ده چاوا چالاکی کتنه چالاکی مرنه دوی امجی اللهم بری وان گاوه که باویجین اگر ام ناویجین امی کوین خافلتی بله گلک سپاس دیکم هری دوام بانگنوا بگیرن دوی گلک کرد و تایبه جی گلن آزادی خواست لدیج و تجدید چه تا بگیرن هر و هر رولی کودی که ولی سر ملی سپیتی چیه پیوسته سپیتی دوی هلی دو کیجان گاوان باوجن یعنی ما برای نهوجی مگود یعنی سپیتی راستیجی طور نزیکوتی و هلوستی و نراستن یعنی تایبت امجد برانبری یعنی البرانبری تجدید کو جزای کو تجبوی سرکوتی تی دوین یعنی او کوری خوره نورو یعنی اگر سپیتی راست به کوری خوره رو به اگر سپیتی روپره که راست یعنی بدد امجد دروه یعنی به مافی و کل برانبری ریبرتی تی کن راستی جوان تشتونه همه آشکره بکرو یعنی وی سپیتی اثبات کرو که یعنی تجدید سریبرتی ها تجدید سرکوتی ها به مافی سرکوتی تی کن یعنی وی روپر خود همه آشکره وی بگوته با یعنی من گود ام بهوی سپیتی و نهیلین یعنی ام هر کردکی آزادی خواست یعنی دلی ویش بوی وی دوزی لیده ده دلی ویش بوی ریبری ویش بوی سرکوتی لیده ده یعنی کی داری دبه بلو بول کی داری جهانی دبه بلو بول یعنی gerek emrov برانبری وی تجدید برانبری وی بی مافیا کل امرالی تیم مشوندن مروف هلوست خو جدل نیشو بکه یعنی روستیجی ایدی گلی کرد یعنی وی هلوست و آشکره به جبوی وی تجدید جبوی وی بی مافیا ایدی بیج بس یعنی ایدی هنگ تشت روستیجی دمی و هوتی مروف ایدی هنگ تشتو بشکینه تجدید کو سری برتی دو ام و گلی کرد بشکینی نسپیتی سپیتی نکورد شتاق جبوی ما بکه سپیتی ویل جبوی ما نو برسی و روست ام بخوا خواد تکوشین و خواد بلندتر بکین ام هین زیده تر دنگی خواد بلندتر بکین جبوی ام بکورین راستی جی تجرید تو گرانیول سر ریبرتی و جزوین دسپلینی جبوی ریبرا پوتی دوین یعنی ام وانا بشکینین و ام بوی وسیله یعنی جورد ام دبیجین یعنی آزادی سرکفتن و یو گلی کرد به یو گلی مظلوم و گلی بنداز به یعنی وی ام بیشین رورشی وی پرو هم دجمنی مود پرو هف کریم به دجمنی مره پرو ایخونتیو به یعنی وی وسیله دوباره یعنی از پاسیو دکم یعنی همی خبرت کرین رادیو ولاد یعنی به وی وسیله از جدی سلاوی خواه جب همه گریلاین آزادی هولی من زندانی طيبة هولی کوی داری ده یعنی کرم هلولی یعنی الصلاة خواه جبوی هولی و همه هولی بدیشینم یعنی از بجم بهیوی یعنی روزین خواشتر سرکفتی تر جبوی محمیو چی به یعنی سپاس دکم از وستران خود دیوری همه گرتیون و همه هولی سری چیو دکم مجد سرچیان روز خدا بنی امران مجد سرچیان آوادولو زویان روز خدا بنی
ازمان رش گریدم روژه خدا بنی افران ازمان رش گریدم سپاس دکیم بله گلک سپام پیام آجی بگیرم ما دست بکی جی گود ام راسی قناغه که نه نورمال را در باز دبین ام نه دجمنه که روی نه هواجی دادیار کرن سپیتیش مره تجاجی ما اساس نگرتیم گره اساس جی نید گرتن گره کرد بخواه ما فی خواه بخواسته و لبر خودانا خواه مزنتر بکه بلنتر بکه جبویم بکاری لهمبری وی جهانی شمزار در نکوین ام همبری سروکی خواه بشرم در نکوین بریه که تمیز ام در کوین لهمبری جهانی و سروکی خواه چونکه سروکاتی همو تشتی خواه بر کردستانی و گلی کرد دا گره ام جل همبری وی گاوه که مازن به حیبت بدین دیار کنش بوی ام بکاری وی تجریتی بشکینین دست به کپکه که در کتی و هر و دیسا این ما یه زندان آده این هاتین شهید کرن یه مرنیره روی برونه یه البروی آخی ده جان خواه فدا کرن ام 1000 جاری بجن خال بروات طاوینین چونکه انسان مظلومن انسان البر خود دن البر سپیتی البر دنیای البر خود دن دیسا نها یل سری چیا لبر خودن لحموش وازی مول سروان نکار باخوه ام دیسا مصلاوی خوش حمیار ریدکین ام بجن خال بروا حموش شهیدات طوینین ام دیسا بانی گلی کردکین یکیتیا کیا گلی کرد چه ببه اگر ام یکیتیا خواه خورت نکیل ام لهمبری وی دجمنی تیگ بچین اما من نباره ام تیگ جی بچین چونکه هیبتا گلی کرد نها همان چه خواه کریه ام گاوه کیجی پیش ده تاویجن از دیساج بوی و جبور رادیو نسپاسی خواه دکم و اف مافی دایمه و گلیک صابن بلش برن خواندن این گرام هم گلک سپاسیوات کن ام جی سپاس دکین هون هر هبن بله گودوانین مین هجا مدوی خلق برنامه خدا به میوان خور قدخه هفدیتنی و تجدا گرانکریال سر براپو به برفرهین خواند ام لویگیشن داوی برنامه خو رو جواب مخمره حتی برنامه ایدن بیمین دنا و خوشیدا دم باش روجوا مخموره